Another malakanyam kanastin kontin barajame bajiling. Jo banladen walle banarai ka kwil wakan shalugan walle. Lugan shaluk ta George no she take result me shadnungtin. Lugu dan leave kondiale me lokani dakrim machar. Banamandana shalat re lokan walle banajiling. Keri kwese dane shalat. Kiri kwede shalat ene Dr. Yang Macha ala defend lawyer ka. Tega jo mo chakula lan mugoro bali ngene dial. En walle shangwal bangwan ka pay badak. Wan kina dangra wi jen dangra bakal. Bari poda me killer me bana jeling joy kadwa badana shanu ngija. Ten shala the defend lawyer bana kaling, men shala the prosecution team bana jeling, men shala a natin kon tin la jilok la judges bana jeling. Ani gorno bi channel bi jogor mi guje YouTube channel ku Nuer Online TV channel ku je support ku subscribe kam guje ka Facebook page ku Nuer Online TV page ku je follow ko share gani ko ken kala mi chara bala mi jatu bu gwasme bana report me bana jelinkel mi cha confirm en wala ka shangwul bangon ka pay ba dekron kin dang rawidi jan dang rawidi bakel special court ki nete kono lokani Dr. Macharan walle ti loka South Sudanese first by president Dr. Riek Machar kana ne ka dang barotin kono cha yin ga jekere ti jen ka juba ka shanga joka jok ki netin kon tin la jimone kene de konti loka ke la judges sikri kwese dan e changun ke me chalat ta yi ne ko la defend lawyer Dr. Macha chikala de wonene go keno de lugo mo de audio de je record ki de video de je record awala che jojo no chinere ko tin la jilok chikene rejak amandana chalat ene Dr. Macha akane chine Dr. Macha first vice president chicken audio ki video recording and cha request second akane cha jabelat Chaluk akan request changun a different lawyer Dr. Machar akan chijan guade ka kujemo sa video ki audio sabu no go kwaji record ene Dr. Machar men chalat gwasame akan itun kontila judges ke 3 judge panel mere kono lokani look Dr. Machar ke report an jikalat gwasame Boba dan look de video kan audio de record ke je chikana lat akene nana akene di defend lawyer Dr. Machar milat kan de video ke audio de je record real look akene charge de butugan tama ka first vice president Dr. Machar akene de je tok ne kane tenyam ne dan wantin kon tin chatich tilane Dr. Machar kanen go defend lawyer je she chatu ne tenyam kane jen do budanan ku kana rejaka je ke lokanen wo de look Dr. Machar de je record ko audio kana video akani the same treatment men de changni Dr. Machar look ajene de changni tenyam do mi ci defend lawyer ci kay ko ci kan lan ka gwase dane toka je ne toka look ke gwase dan eti karamanyam neti ke honorable port council ni kenyam e kene che cha video recording che cha request neten ta je de token walle ajenne ne tenyam ko kan ka look video kan audio e kene cha permission mo cha je butu cha je become first vice president Dr. Machar sha ruling ki admission me Chaja las let natin kontila judge ka freedom all reiki juba gwadan loke Dr. Machar tin kana neka kulukan koru de bangandien kinete kontila judge ke jillok cikala de wonene cha Dr. Machar cha je ba law ko be video kana audio be je record ka kor mi ci rajo chala de wonene
chikane de titla judges chikane de kontila defend lawyer Dr. Machar kone me a breaking report case sad news makama ni ne de kontin loke ke tila ne Dr. Machar eno cha audio ke video cha je record ka cha request da ne ke request cha me lot kene charge link chikane de kontila judge ke jilok chikane Dr. Machar kane jugono biya wechin biya char ka kwide biya application me michine guje michine ladjime biya joguch chine come more time ko biya gwirede dundo chine reject no tele video ki audio mi ba record ka kwi Dr. Machar ka chanka baro ka pay badak Dr. Machar lawyer kulu alkur jen cherite na application ke warga mi cha gor je submit ke je tup kati je permission kane de kontila judges ano de Dr. Machar de ja alako de digital recording de jelat de video kana audio de jelat to be warga mo ga chang baro ka pay badak wonkine dangro widi jen dangro widi bakkel en wala chang wal bangon ga pay badak wonkine dangro widi jen dangro bakkel jen kwaje le birjako ka kor nini dangwero ne chala ne Dr. Machar jene la defend lawyer do be dan let request keja o gor kan odi de na lo jokko te te wante chala bi Dr. Machar go jene wo de record ko run tina de lo tech kan o titi de kala o lat la research ni ane de ko la jidul gora no mo chaluk ku me self kem yadit kan te no chal digital recording ko mi ga yene de gora no de digital recording de jelat che cha tugna kan ne tenyam cha de buto ta maka first by president ajen jawdam ci kalat gwasmane jowe chalan medan Mr. Kulu Alkur la defendo Dr. Machar chela do nene ajen recording would benefit the South Sudanese public future code and academic institution ajen jawdan chelat keje wodene de ngandere ka lok baray now muray kone cha mo pinino chaluk kachang welka pay badak Council General Deng Ashil Adija ajena application eda ne shangun ajeni che fail kene we ko mot ten counter wa kan look chiramda la judge Stephen Simon chelare wonene a court could not authorize a special audio and video recording arrangement. Ka kwi Dr. Machar kan mutual audio, kan mutual video. Agenda na chala na mo eken. Chalu ga me chaja kap Friday. Shang jandang ro kel ka pay badak wankin dangro jandang ro bakel. Chalu cha kap jok. Chane Dr. Machar cha ga jugno ya goje kamna ra chine lat. Yari ala rodu naka tem na dien me cha nyok mulat ka gwasme. An 18 con tin la jilok joken Dr. Machar no nene michi 18 con la nego chika ngat ne ko la defend lawyer ko adi ka ger mu gorija chanene na mo ne ko la jilok joken Dr. Machar no ne ko tin la defend lawyer ko michi ka ngat dire ka watch ke dero mo ke ne ko ken again advise dana cha tuba ken gwasmene mukwenye yogwadu machala do the court also advised Machar to consider changing his legal team if he had lost confidence in his lawyers. So jo machala deken aduba dien mu Dr. Machar egerne nekamo ni kone gwi kone kene de kone kwa request kwa jere jaka kene den kontila judge mudwal ka kala kona lanisha mudwal kan ga jama ko de Dr. Machar de lugde de jere court siane na teme chiga tega de lat ken no na me kwi ko ne te nyam kan ke record ke audio ken video kene mumla special alongo ka first by president Dr. Machar menyam Dr. Machar kwar anyok kene din kontil loke enera anteke chung de la ro duna kwa jere court whether Dr. Machar laramo kira la dien laramo tiran ka chung ko de melade de jere court
ngum lo ni request dak ma char ka jamo cha nga jeno te ka tung want bi dak ma char balat ajana tama ajan shalinga ni no charge lok tele audio ke video mo ba record kan den cha na jugo no ya gweja ajana na chalat so ku jamo kajan shanga jandang ro kel ka pay badde kron kin dang ro jandang ro bakel ba lugo mo ba nyok mo waje nyor ba decision dana ba mek defendo yo dak ma char ka do ba dana bina proceed ke je ko shalu gore de netin ko de la judges eno ba recording ba jelat kene video kana audio shala do no ne bu ko nyurten bu ga manana de gwa ke bu kana wonen ajeri po dana chala de mene luga me ngai kon diala jen ki kore dana ci chokan master gwabe ba da kuma char ba yentin ga can jan dangro bakkel ka pay dio kron kin dangro jan dangro de dich me cha ku mes pela yo cha gwanyen no ci ron mat kel ken norway ami gwase na ka general maju dakten ka chala da no te ka metin wan ti ci bab ti tenga yodo chop ko 58 million US dollar ka chala da no ne cha di ne SPDF ti chop ko 257 so Sudanese people of forth cha connecting re koramo jen dobe dane kapuni da kuma char kana ne ka en gwale se jojo nodi cha lugo mo cha lukon kord bangwanden en wo cha da kuma char kana ji kwar cha penu bigger recording ke audio recording ke video recording bi kana lat cha la jun kan yen jin mi ne ko shi nga jin da kuma cha de ka ger jen na dana cha la da kan na me ajena dana le rode ani bana nyogi je kari podo dien nyogane ko ken ajenda an gode nyoy kel biate mal babaye